pastor hitu mintite atangasang muluju lemah emas sanggir tiliragu gesar dami lites letan tembak laro jaung kapi morin itu capa pecing kami emadot gitu ndedot inang agaman do khusus kita anak so onereha laning tema banan reveng dami ma pastor kudu ngaji slite tilir gesar dami lewat ngasang roti agu anggur atau bataras ngasang beki agu bakar demo Yesus yo ma pastor to reveng kanang kepok mga apalive di tipa di tega ting one mai buah haju hasil kerja anak onereha dami gitu kami ndemadot ase kaedot lewat hotang selami ma pastor to reveng kanang ma pastor kepok hitu reveng dami kamping agite. Yo, tabe Bapak Longinus. Tabete. Yo, ne attend tu kami sik ko Bapak, ne join tu ko ko aya one gulaho ak nan ceng cumang ite. Lo tu ceneki. Kuruta tong kesto momolor ite ta aya cara ta bagua pucing lami ite kule ca emma. One tanah adak mangrai ho, lo tu gulukain tanah mangrai ata do bae do pucing do mopo lut ruku ago sakit di sana seru musimpu. Ca ko ere dami laring cain Bapak aya do tonga ata perlu apa ngasang tegin mitir lami on me lontor lo cene kilis ho lu tapa yota Bapak gini sa nikah yo padu podo anak somongko on gereja calang anjo ketong boleh tetong co kita sa urutan dele kami ko me setara dularing canco kemudian sebelum masuk gereja calang aku tombo kemudian sampai toroktai dan cara val mungkin itu taya tegidamnya. Iya. Jadi engkau ya nah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak aku ite. Ai mai cite husur lutur kamar wancang dami ngasang emma. Cem baru aku Bapak Longinus. Terima kasih banyak. Mai redite rei kudut coo cara adat. Emea kudut ngomong gereja anak. Kalarin cain lite anak nggo. Ai tombo onem baru cuman camu war ngasang anak onereha. Anak onereha istilah di sini. Anak onereha. Mangalin cumang camat tuah gitu tuah tombo ngasang buena lu kesa eja betanara bantang piantana bantang onem baru itu tombo paca piantana onem baru tombo pisar seng itu kulpoli manusia cao itu tayele jombeo lambung baru kudu bantang ngasang betanara rojok ngasang apa ngasang tombo. Main mai tam bantang piantana onem baru la ujung pu pengulok bos tombo situ. Itu taramangan bantang ngasang tombo kesai jawatanara cumang agu makoe ho oga ngova gereja. Oh makoe istilah koe na. Jadi aya onem baru hop tete matua. Makoe ga ngongrone gereja itu taiga ngone pastor. Telarin cain ngutura ngasang. Turang ngasang da anak atarona gitu kole anak inevai istilah ga turuk empok turuk empok turuk empok istilah ya gitu harus pakai turuk sebenarnya itu tuluk kok kan ngokave tapi turuk ini kan menceritakan melaju nih turunan kave turunan turuk empok itu manga tulis ga tedeng telulapis etamai ngasang emak tu ada anak atarona emak ada makoen bama itu ga marun telu lapis itu paling apa gitu kulit anak inevai poli turuk empoh itu mangarkel tuangga tanggal pisang grolon kudut itau negera anak koe itau negera koga kudu berkat la pastor kudu nituti balis ya beki agu bakar demu Yesus itu taramangan go garkel tuang pas tanggal hitut poli pasang de tuang kudu vulang atau poli tura le tuang hitu mangan leng rau peli tanggal hitut poli pasang vulang atau poli tura kudu kai ngone gerak dana koyo nereha itu manga ditega siap ngongkron di gereja main baru ditega cama-cama anak vina anak rona lako bolo atau tua onerehas anak onereha itu karon salang ngongkor va gereja gitu itu cai va gereja titega
cumang lite bolo para itu manga reveng agu tuang Cita reveng lasin ho gitu. Biasa reveng itu tergantung utusan tongka Artinya namanya pihak apa ya sebenarnya atau aku ini ya. Lelo kata Bantang gitu. One may anak Vina, one may anak Rona, tema cocok itu karena Bantan sama one tema harus go kita tema anu may Bantang one may baru itu kan. Tapi ya atau biasa nolo may sanggen ita may danong one may pihak anak Rona itu lasing untuk kudu serahkan na one tuang gitu. Lainnya intin tergantung Bantang. Tidak to enggak harus kita anak Rona kanang harus anak Vina. Ayo may Bantang one may baru gitu kat buka gitu. Saya kole bolo may gereja itu garevang. Yo tua. Tara mangangas ahusura lutur hamar vancan dite. Ambi ngasang emma andre inang agu amang dite. Ayo cuman sama uvar vinga guda ding dami. Caro ngasan lite. O cici ngasan anak katarona ci ngasang anak inevai. Lemangan ngasan cuman sama tu agami. Polis camas Bantang. Potok tombo boto biki agu bekas ngasang tombo venelu. Bantang piantana one baru poli tahun situ tuang. Lani kurut ngasang kukutone muts ngasang boto kuas no kota bekas no kena. Itu tara husulutur hamar vancan di tema pastor. Laning ami nayang gitu kaca leleng Bantan sama kami reje lele kudu condo nites ma pastor. Kudu lites tong ngasang na pandega cavi noho apas noho vua rau noho ajos ngasang ku tedeng no mair kain kilod sampai agu tedeng len noho niakat ator demorin etalobo lani tema reveng kanang dami ya ma pastor kepok hoa reveng dami mangan titi tua tua gitu itu kepok bolo apa itu ayat tua kota manga ya envelop litete tergantung on memang dite gitu tapi biasanya kan tua nah gitu coba balik ma pastor yo ma. Terima kasih banyak. Noho dami ngasang pastor ataletan temba larojang kudu ngaji kamping morina ungaran. Lecondro anak dite invite ataronat. Nayang git me umma agunde anak Vina anak Rona. Condro kamping ami ma pastor. Tiba selamia revan dite cama-cama tite ngongrolo altar. Kudu olo tite tong ngaji letan temba larojang kamping morin. Ayakku mutungku tada pastor. Kudu sanggen revan di sematon tibas lemorin aku ngaran. May maga sama-sama ngrolo. Itu dia. Nah, itu mangana karong lemah pastor litega ngongrolo altar gitu. Masuk ya Babe? Masuk ke ngone gereja gitu. Cayolo mulai ya misa ya detuangga, misa detuang nohon ya kata misa detuang ngone gereja mungkin baik kita tahu itulah komen tuh atau menggerai seluruh dunia tanah linohoga baik kata bagaimana upacara ya tata cara gereja poli itu gah begitu poli poli misa detuang ay mga one doa umat tapi nih tuga harus pakai katorok tai tuh malim baca doa umat detuang gitu. Mga torok tai reveng kole kami ngasang emak itu kita tekaven tunta itu singkat cayolo itu litega polia taung berkat istilah misada tuangga rawat zona ngasang cavin hovuas ngasang anak onereha boto biki ago bekas boto kuas no kota bahas kol no kena apa sata poli curup one lutur Bantang ngasang piantana onem baru ago piantana de etam baru itu begitu kole ngaji ceho kudua tombos itu kali kun kicar tong Rovan kolisema itu mga istilah ga torok tai ganti nga toe baca doa umat letuangga ay doa umat itu ga one ngaji torok tai itu adat manggerai reveng torok tai itu kole litya anak ga tombon kolen itu yo ma pastor one ma pastor toe langsung one mori ay hiya letan temba larod jaong sanggen tilir gesar dite ay bot ay rap bo kolel mori mengko hitu utus dahku lautan alino langsung tegi ngaji demeu apa lewat kia ngerce emeu lisuka kuliha gitu pa ter mori itu yang ceng agu mori kan yo ma pastor tara mangaliu plipur lonto torok gami one lupi compang geluk dite ai condros dami anak bolopo penropo dite bo anak inevai anak atarona gitu kole kami indemat anak Vina anak Rona lenayang git kami bo tukaca leleng Bantan cama reje lele apa tapuli tombo nem baru dami revan selami bolo pendopo
Tara mga ravang kole kami one lupi compang geluko ma pastor. Ay mesen kita bat agu tenan dami. Hitu mintite. Kudu sanggen tilir gesar dami. Anak une reha soo. Kudu ise ko tedeng nomai ngasang. Uva gula bokleso. Neka bikke koles. Neka kole bekas. Neka kuas no kotas. Neka ngasang bekas kole no kena. Kudu tedeng nomai kalimo sedise. Kudu tegi anak banar stai mori. Ving do beka agu buars. Rentek lobo kecep. Ragoks ngasang lobo sapo. Kudu borek cala bocil. Tak iko cala vair ngasang ving agu dati. Lani tara macondo kamping agu ite lami one compang geluko mori. Ma pastor hitu mintite. Ata ngasang muluju lemah emas. Sangger tilir agu gesar dami. Lites letan tembak. Laro jaung kamping morin. Aito capa pecing kami emadot. Gitun dedot inang agu amando. Khusus kita anak so onereha. Lanin tema banan reveng dami ma pastor. Kudu ngaji selite. Tilir gesar dami. Lewat ngasang roti agu anggur. Atau taras ngasang veki agu vakar demo Yesus. Yo ma pastor. Toe reveng kanang. Kepok. Mga apalive di tipa di tega. Ting. One mai buah haju. Hasil kerja anak one reha dami. Gitu kami ndemadot. Ase kaedot. Lewat hotang selami ma pastor. Toe reveng kanang ma pastor. Kepok. Hitu reveng dami kamping agite. Yo ma pastor. Tara mga liup-lipur, lonto torok gami, one lupi compang geluk dite. Ay condros dami anak bolopo penropo dite bo. Anak inevai, anak atarona. Gitu kole kami indemat. Anak vina, anak rona. Lenayang git kami bo. Tuka caleleng, bantan cama, reje lele. Apa tepuli tombo ne baru dami, revan selami bolo penropo bo. Tara mga revan kole kami one lupi compang geluk ma pastor. Ay mesen kita bat agu tenan dami. Hitu mintite. Kudu sanggen tilir gesar dami. Anak une reha soo. Kudu ise ko tedeng nomai ngasang. Uva gula bokleso. Neka bikke koles. Neka kole bekas. Neka kuas no kotas. Neka ngasang bekas kole no kena. Kudu tedeng nomai kalimo sedise. Kudu tegi anak banar stai mori. Ving do beka agu buars. Rentek lobo kecep. Ragoks ngasang lobo sapo. Kudu borek cala bocil. Tak iko cala vair ngasang ving agu dati. Lani tara macondo kamping agu ite lami one compang geluko mori. Ma pastor hitu mintite. Ata ngasang muluju lemah emas. Sangger tilir agu gesar dami. Lites letan tembak. Laro jaung kamping morin. Aito capa pecing kami emadot. Gitun dedot inang agu amando. Khusus kita anak so onereha. Lanin tema banan reveng dami ma pastor. Kudu ngaji selite. Tilir gesar dami. Lewat ngasang roti agu anggur. Atau taras ngasang veki agu vakar demo Yesus. Yo ma pastor. Toe reveng kanang. Kepok. Mga apalive di tipa di tega. Ting. One mai buah haju. Hasil kerja anak one reha dami. Gitu kami ndemadot. Ase kaedot. Lewat hotang selami ma pastor. Toe reveng kanang ma pastor. Kepok. Hitu reveng dami kamping agite. Mai vale ma pastor. Yo ma. Agunde. Inang agu amang. Gitu kole ngasang anak one reha. Cikas ngasang du caro hitu. Tapuli caro ngasang lami. Reveng kole lema pastor. Noho condro di tema. Tede ngolo mai penrohpor bo kamping aku. Sampai kole ngasang celu picompang geluko o altar ngaji di tebo. Hos laku tibar ma. Ngaji di te. Keng kamping dek selaku. Cai selaku kamping mori jari. Kudu sanggen tilir gesar di te. Tiba di asli hale. Sengit di asli hale. Pinga di asli hasina. Nehes ini teco. Vali kole selemori tilir agu gesar di te. Ma terima kasih banyak. Itu revan dise. Hos laku tiba. Polis tiba ada pas itu tega. Oh ma. Agunde. Inang agu amang. Gitu kole ngasang anak kone reha. Cikas ngasang du caro hitu. Tapuli caro ngasang lami. Revang kole lemah pastor. Noho condro di tema. Tede ngolo mai penrohpor bo kamping aku. Sampai kole ngasang celu picompang geluko o altar ngaji di tebo. Hos laku tibar ma. Ngaji di te. Keng kamping dek selaku. Cai selaku kamping mori jari. Kudu sanggen tilir gesar di te. Tiba di asli hale.
singit di asli hale pinga di asli hasina nehes ini teco vali koles lemori tili ragu besar di te terima kasih banyak itu revan di se host laku tiban polis tiba ada pas itu tega itu mangar seratang li tega tengah lewat ma pastor itu ya upacara datemea sampai aku va pastor li tega sampai mayon membaru sampai aku vaya pastor sampai aku berkat nakalele ke malongginus nakagele ke validia te badia la tanta nanyalis tukang nga dite erding apa tapecing dite tombo apa temo pulte luta goet tere troptai tu podo anak somong ko bolo mairanga da ma romo ko pastor validia la tangkon terima kasih kalian